taşıyacak. Güzel bir etkinlik için bugün bir aradayız. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türkiye'de üniversite eğitimlerini almış ve şu an Kırgızistan'da yaşayan mezunlarımızla bir aradayız. Sizler farklı zaman dilimlerinde, burada yeni mezunlarımızı da görüyorum. Eski mezunlarımız da var. Son 25-30 yıl içerisinde farklı zaman dilimlerinde Türkiye'de üniversite eğitiminizi aldınız. Hayatınızın belki de en güzel dönemlerini Türkiye'de geçirdiniz. Türkiye sizin ikinci ana vatanınız oldu. Birer Türkiye sevdalısı oldunuz. Türkiye'nin birer gönüllü elçisi oldunuz. Ve artık yolunuza çok farklı sektörlerde devam ediyorsunuz. Kıymetli mezunlarımız, öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Bizler sizlerle gurur duyuyoruz. Neden bizler sizlerle gurur duyuyoruz? Sizler Türkiye'ye geldiniz. Ailelerinizden uzakta, farklı bir dilin konuşulduğu bir ülkede. Kültürlerimiz çok benzer. Uyum sağladınız. Başarılı bir şekilde üniversiteyi bitirdiniz ve mezun oldunuz. Şu an burada akademisyenler var, siyasetçiler var, iş insanları var, bilim insanları var. Ve Türkiye ile Kırgızistan arasındaki dostluğun çok önemli bir nişanesi haline geldiniz. Tabii Kırgızistan'ın bağımsızlığının geçtiğimiz yıl 30. yıl dönümüydü. Gitgide bu bağımsızlık ateşi daha kuvvetli bir şekilde yanmaya devam ediyor. Türkistan coğrafyası bizim için çok önemli. Neden? Bizim ata yurdumuz. Ve bizler ata yurdumuz, ana yurdumuz bu coğrafyayla tarihi kültürel bağlarımızı güçlendirmek için çalışmalar yapıyoruz. Kırgızistan'da bizim tespit ettiğimiz 2700-2800 civarında mezunumuz var. Buradan çok daha fazlayız aslında, çok daha kalabalığız. Bugüne kadar Kırgızistan'da 4000'in üzerinde öğrenci devlet bursuyla Türkiye'de eğitim aldı. Tabii bu sayı bizim için yeterli mi? Yeterli değil. Şu an Türkiye'de Kırgızistan'dan üniversite eğitimi alan kendi imkanlarıyla veya burslu öğrenci sayısı 2100. Bunun 260'ı burslumuz. Ama bu sayıyı biz arttırmaya niyetliyiz. Sadece bu sene 103 öğrenciyi burslandırdık. İnşallah daha da fazla bu sayıyı arttıracağız. 150'ye çıkaracağız. Her sene 150 öğrenciyle Türkiye'deki burslu Kırgız öğrenci sayısını da arttırmış olacağız. Şu an Türkiye'de dünyanın 180 ülkesinden 16.000 burslu öğrencimiz var. Farklı coğrafyalardan. Tabii sadece burslarla alakalı çalışmalar yapmıyoruz. Eğitim çalışmaları, kültür çalışmaları da yapıyoruz. Bilhassa gençlerimize yönelik liderlik eğitimleri, Genç Yazarlar Akademisi, Avrasya Yaz Okulu, Medya Akademisi gibi farklı projelerimiz de var. İnşallah tüm bu yaptığımız çalışmalarla bizler Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkileri çok daha kuvvetli bir hale getireceğiz. Mutlaka Sayın Büyükelçimiz bahsedecektir. Burada rektörümüz aramızda, Kırgız Manas Üniversitemiz, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitemiz var. Medar iftiharımız. TİKA'nın çok güzel çalışmaları var. Bir sürü kurumumuzun müşavirliği var. Okullarımız var. Türkiye tüm imkanlarıyla Kırgızistan'ın yanında. Son yıllarda tabii Türkiye'nin kıymetli mezunlarımız uluslararası arenada bir mücadelesi var, bir dik duruşu var. Sayın Cumhurbaşkanımızın Dünya 5'ten büyüktür diyerek sembolleştirdiği hakkın ve hakikatin yanında duran Türkiye'nin bir politikası var. Türkiye güçleniyor. Biliyoruz ki Türkiye güçlendikçe Türkiye'nin yanında duran dostlarımız ve kardeşlerimiz de güçleniyor. Ben bugün Manas Üniversitesi'nde gençlerle bir araya geldiğimde de aynısını söyledim. Biz tarih sahnesinde yer almış, tarihte aktör olmuş sayılı milletlerden bir tanesiyiz
Türk milleti olarak hep beraber. Tüm bu coğrafyada, Türkistan coğrafyasında, Anadolu coğrafyasında, tarihin farklı dönemlerinde hükümperve almış tüm imparatorlukları, devletler bizim atamız, biz onların hepsini sahipleniyoruz. Bugün yeni bir dünya düzeninin kurulmaya başlandığı bu günlerde inşallah bizim Türk İslam aklına her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Biz inşallah bu ihtiyacı hep beraber gidereceğiz. Tabii büyük bir milletin evladı, Kırgız evlatları. Kırgızistan'dan bahsedince Manas Destanı'ndan bahsetmemek olmaz. Cengiz Aytmatov'un ifadesiyle Manas'ın milli şuura silmesi anne sütü ve ana dilin silmesine eşittir diyor Cengiz Aytmatov. Manas'ın uluları, Kırgızistan'ın uluları da hem çok meşhur hem de biz Kırgız irfanını ulularla biliyoruz, onlarla öğrendik. 4 ulu peygambere Manas koydurdu der bu destanda. Ve Manas var olduğu sürece Kırgızlar var olacak. Kırgızlar var olduğu sürece de inşallah Manas var olacak. Bizler Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı olarak mezun hareketlerine çok önem veriyoruz. 2017 senesinde başlattık ve 150'den fazla dünyada mezun buluşması gerçekleştirdik farklı ülkelerde. En son da burada 2017'de yapmıştık. İnşallah önümüzdeki dönemde bu mezun buluşmaların sayısını arttıracağız. Umut ediyorum ki Kırgızistan'da da farklı ülkelerde olduğu gibi bir Kırgızistan Türkiye Mezunları Derneği artık olacak ve çalışmalarını mezunlarımız özelinde devam ettirecek diye ümit ediyorum. Şu an dünyanın farklı ülkelerinde 180 bin mezunumuz var. İşte Azerbaycan'dan bir akademisyen hocamız aramızda. En son 2 ay evvel Azerbaycan'da 34 mezun derneğimizi bir araya getirdik. Türkiye mezunlarıyla gurur duyuyoruz. Türkiye mezunları, Türkiye'nin mezunlarımız hangi ülkeden geldiyse o ülkeyle arasındaki ilişkilere katkı sunuyor. İnşallah Kırgızistan'da katkı sunmaya devam edecek. İki ülke arasındaki ilişkilerde son derece güzel bir ivme yakalandığını çok açık yürekle söyleyebiliriz. Ben tekrardan programa teşrif eden Sayın Eğitim Bakanımıza, Sosyal Politikalar Komite Başkanımıza, eski Meclis Başkanımıza, Sayın Büyükelçimize, Rektörümüz aramıza geldi, kamu kuruluşlarımızın değerli temsilcilerine. Fakat özellikle mezunlarımız size çok çok teşekkür ediyorum. Sizler Türkiye'nin gönüllü birer elçisiniz. İnşallah hem Kırgızistan'ın kalkınmasına hem de Türkiye ile Kırgızistan'ın ilişkilerin gelişmesine önümüzdeki dönemde de katkılar sunmaya hep beraber devam edeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Buluşmamız sayılara vesile olsun. Türkiye memleketi bizden şu egemenliğimiz tanıgan, dünyaya jar salgan. Kırgızstan degen memleket payda boldu dep bizge eng birinci kol sungan. Oşonduktan bardığımız yaxşı bilebиz. Mına arabızda hazır şu Türkiye memleketinden gelgen hurmattуу bizden konoktor oturat. Anın içinde mına Kırgızstanda Hatay'ın Türkiye memleketinin elçisi Ahmet Sadık Mırza var. Ошондой эле Манас университетинин ректору Алпарслан мырзабыз бар. Анан эң негизгиси ошо Түркия мамлекетинен атайын ушул кечени уюштуруп биз менен учурашайын деп, каалоо тилекти айтайын деп жакшы бир программасы менен мына азыр бизге жакшы сөз айтып кетти. Ошол Түркия мамлекетинин атайын министр, билим берүү министринин алдындагы ИТБдеге мына бардыгыбыз жакшы билебиз. Бул ошо сырттан келген, Орта Азиядан келген жана башка мамлекеттерден келген бардык студенттерге ошол Түркия мамлекетинин каражатынын негизинде билим берип окуткан атайын ушундай башкармалык бар. Ошонун башкармалыктын жетекчиси Абдуллах Мырза өзү келип биз менен учурашып турат. Ошондуктан мен абдан сүйүнүп кубанып турамын. Урматтуу достор, урматтуу бардыгыбыз мына ошол билимибизди Кыргызстан мамлекетинен билим алып, орто мектепти бүтүргөндөн кийин эле жаш кезегибизде ошол Түркия мамлекетинен барып билим алууну улантканбыз. Бардыгыңыздар мага кошулат болушуңуздар керек. Түркия мамлекетине эң биринчи барганда эле ошол Түркия мамлекетинин бизге эң жакын болгон мамлекет экенин биз сездик. Мен өзүм ошондой сезгенмин. Анткени
ошол аэропорттон самолеттон түшкөндө эле баягы жылуу мамиле менен, анан эң негизгиси ар бир ошол жердеги таанышкан түрк туугандар менен айткан сөзү, Кыргызстан биринчи сурайтты кайдан болосуң дегенде, Кыргызстан деп айтканда алардын биринчи айткан сөзү Кыргызстан биздин ата журтубуз деген сөздөрдү уктук. Бул сөздү биз бул жерден уккан эмеспиз. Биз билбечүк. Бирок биз Түркия мамлекетине барганда, ушул сөздү укканда менин жүрөгүм абдан сүйүнгөн. Мен ошондо кайрадан тарыхка кызыгып, тарыхты окуп, биздин кандай тууганчылыгыбыз бар деген тарыхты изилдегенмин. Ошондо тарыхты изилдеп көрсөм, мына бизден 5000-6000 километр узакта турган биздин бир тууган боордош мамлекетибиз Түркия мамлекети экенин мен ошол жерге барганда жакшы тааныдым. Ал эми бардыгыбыз ошол жерден билим алганда өзгөчө чоң жакшы ийгиликтерди жараттык. Ал жердеги билим берүү тармагындагы башка системага барып түшүп, жакшы билим алганыбыздын бардыгы мына бүгүнкү күндө ошо Түркия мамлекетинен окуп келген бүтүрүүчүлөрдүн бүгүнкү Кыргызстандын кайсы тармагында болбосун ийгиликтерди жарап жатат. Мына анын ичинде ишкерлерибиз бар, чоң бизнесмендерибиз бар. Кыргызстандын ар бир тармагындагы салык жактан болобу, экономикасы жагынан болобу кошкон салымдарын биз жакшы билебиз. Андан кийин мына ошо бүтүрүүчүлөрдүн арасынан Кыргызстан мамлекетинин саясатында жүргөн министрлер, министрдин орун басарлары, анын ичинде мына жогорку кеңеште 7-чи чакырылышында бүгүнкү күндө Түркия мамлекетинде окуп, бүтүрүп келген мынакей 3 депутатыбыз отурат. Мына бирөөсү бүгүнкү күндө төраганын жардамчысы, вице-спикерликке чейин жетти. Мен да ошо Түркия мамлекетинен окуп, билим алып келгенден кийин ишкерлик менен алек болуп, анан саясатка аралашып, мына өзүңүздөр билесиздер, 2017-2020 жылдары Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин төрагасынын ишин аткардым. Бул да болсо менин ошол Түркия мамлекетинен алган тажрыйбанын негизинде, билимимдин негизинде мен ошол даражага жеттим. Биз муну эч убакта унутпашыбыз керек. Анткени биз үчүн жана жогоруда айтылып кеткен биздин Абдуллах мырзанын айткан сөзү бар. Түркия биздин экинчи ата журтубуз болуп калды биз үчүн. Мына ошону биз эч убакта унутпашыбыз керек. Ал эми жалпысына мына сүйүндүргөн жакшы маселе айтып кетти. Квота боюнча мына быйылкы жылы 103 студент ушул Түркия мамлекетинин каражатынын негизинде окуп жатканын жакшы кабар айтты. Бирок мындан кийинкисин суранат элем. Жалпы мүмкүнчүлүктү пайдаланып айтып кетет элем, ушул квотаны дагы 200-ге, 150-ге жеткирип тез арада чечип берүүсүн биз мына мүмкүнчүлүктү пайдаланып суранат элек. Ал эми урматтуу бүгүнкү бүтүрүүчүлөр, урматтуу менин бир туугандарым, досторум, бардыгыбыз билебиз, Түркия мамлекети бүгүнкү күндө ушу түрк тилдүү мамлекеттердин арасында, ошондой эле ислам мамлекеттердин арасындагы кылган боорукерлик иштери, кылган кол сунган иштерин биз жакшы билебиз. Мына рахмат 92-жылы, 90-жылдары ошол убактагы президент Түркия мамлекетинин эң биринчи ушу программаны ачып, эшикти ачып, бардыгыбызды ошол Түркия мамлекетине чогулткан. Бүгүнкү күндө мынакей ошону улап Түркия мамлекетинин азыркы президенти Эрдоган мырза, Режеп Тайып Эрдоган мырзанын бүгүнкү жүргүзүп аткан саясатында биз жакшы билебиз. Анын саясаты ушул Орто Азиядагы түрк тилдүү мамлекети, анын ичинде Кыргызстанга болгон өзгөчө мамилесин биз жакшы билебиз. Ушул аралыкта Кыргызстан мамлекетине көптөгөн Түркия мамлекетинен иштер бүттү, жардамдар келди. Мен бир нерсеге токтолуп кетейин. 2014-2015 жылы мынакей Кыргызстан мамлекети Түркия мамлекетинин алдындагы 49 миллион долларлык бир карыз бар экен. Ошол убакта эки президенттин ортосундагы бир эле жолугушууда ушул 49 миллион доллар карызыбызды 1 сааттын ичинде мындайча айтканда кечип койгон күндөр болгон. Бул оңой нерсе эмес. Бул оңой акча эмес. Бирок Эрдоган мырза бизди бутка турсун. Ушул жаңы мамлекет биздин мамлекетке окшогон, биздин бир тууган мамлекетте да бардык нерсе экономикасы, эл журт жакшы жашасын деген ниет менен мына ушундай шактарга, ушундай кадамдарга барганын биз жакшы билебиз. Андан башка мына Бишкек шаарында көптөгөн имараттар салынды. Анын бирине токтолуп кетсем, мына жакында эле
Бишкек шаарындагы бүгүнкү заманбаптагы мынакей достук больницасын салып, ичине бардык бүгүнкү күндөгү заманбаптагы медициналык камсыздоо негизинде мынакей Кыргызстан мамлекетинде белек кылып бергенин биз жакшы билебиз. Мунун бардыгы мен ойлоймун, ошо биздин Түркия мамлекетине болгон жакын бир тууган катары жүргөнүбүздүн негизинде мына ушундай маселелер чечилип атат. Мен ойлойм, алдыда дагы көптөгөн иштер эки мамлекеттин ортосундагы жакшылык менен көп ийгиликтер күтөт деген тилектемин. Ал эми калган нерсенин бардыгы, урматтуу достор, бул биздин ортобуздагы чоң иштердин бүтүшү мына сиздер менен эки мамлекеттин ортосунда. Көбүңүздөрдү билемин, тааныймын. Ишкерлик менен алек кыласыздар. Мынакей ар бир тармактан логистика десек, транспорт жагынан десек, мынакей биздин агаларыбыз, досторубуз бүгүнкү күндө ошондой иштер менен алек болуп жүрөт. Мен эң биринчи 1998 жылы жакшы билемин. Турция мамлекетинен ишкерлер келип, мен таласка алып барып, ошондо эң биринчилерден болуп, төө бурчакты көрсөтүп, Түркия мамлекетине экспорт кылганбыз. Мына бүгүнкү күндө Талас облусунан үйрөтүлүп чыккан төө бурчак Түркия мамлекетине экспорт болуп көптөгөн инвестиция салымдар келип жатканын да жакшы билебиз. Мунун бардыгы, мен ойлоймун, ошо Түркия мамлекетинин бизге болгон бир туугандык мамиле менен бизге карым катнаш кылганын сезип турабыз. Албетте, дүйнөдө бүгүнкү күндө 200ге жакын мамлекет бар. Бул 200ге жакын мамлекет менен Кыргызстан мамлекети дипломатиялык жактан болобу, жакын жактан болобу мамиле кылып келет. Кудай буйрса дагы кылабыз. Бирок Түркия мамлекети катары бизге күйгөн, биз үчүн дүйнөлүк аренада биздин талапты талашкан бир да мамлекет болгондо эмес, мен ойлойм, болбойт, болуш керек. Ал эми Түркия мамлекети биз үчүн барлык тармактардан болбосун, биз үчүн сөз айтканга, биз үчүн күйгөнгө дайын экенин биз жакшы билишибиз керек. Бул болуп келген, мындан кийин да болот деген мен ишенемин. Чындыгында ушу Түркия Жумуриятинин биздин Кыргызстандан барып ошол жерде окуп, билим алып, ошол жерден адис болуп келген жарандарына кошкон салымы, берген билими абдан чоң. Азыркы учурда мына жогоруда айтылып кеткендей, биздин коомубуздун кайсы тармагында болбосун, ушу Түркиядан бүтүп келген бүтүрүүчүлөрдүн салымы бар, иштеп жатышат. Билим берүүдө болсун, мынакей алды декан болуп, алды проректор болуп, ректор болуп иштеп калгандар бар. Ошол убакта баардык тармакта, коргоо министрлигинде да бар. Анын баарын айтып отурсак узун сөз. Сөздүн кыскасы баардык тармакта бар. Мамлекеттик болобу, жеке сектор болобу, ошол жерде иштеп аткан баардык бүтүрүүчүлөрдүн ийгилиги ошол Түркиядагы көрүп алып келген билими жана тажрыйбасына байланыштуу. Ушуну мен өзгөчө баса белгилеп кетким келет. Ошон үчүн мен өзгөчө толкундануу менен өзгөчө айткым келет. Дүйнө жүзүндөгү ушул чоң өзгөрүүлөрдүн шартында ушундай глобалдуу интеграциялык долбоорду ишке ашырып жаткан ушу Түркия Жумуриятинин жетекчилигине жана калкына дагы мен чоң ыраазычылык билдирем. Мен ойлойм, ушундай жакшы программалар башка өлкөлөрдө, анын ичинде ушу биздин өлкөлөрдө дагы келечекте болот деп үмүт кыламын. Ошону менен бирге мен дагы бир өкүрөңдө бир жакшы пикиримди, оюмду айтып кетким келет. 2800 деген биякта сан улдуда ушул Түркиядан бүтүрүп келген бүтүрүүчүлөрдүн бир дернегин курсак абдан жакшы болот да. Бул менин оюмча учурдун талабы болду. Мен ойлойм, биздин Түркия мезгулдары муну колдойт болуш керек. Türkiye'de okuyup ülkemize dönen, Kırgızistan'ımıza dönen, bu kutsal topraklara dönen çok kıymetli hocalarımız, eğitimcilerimiz, devletin çeşitli kademelerinde yer alan çok kıymetli üyelerimiz var. Abdullah Eren Başkanımı göreve geldikten sonra gerçekten çok iyi bir ivme kazandığını söyleyebiliriz. Bu ivme her geçen gün heyecanla çoğalmaktadır. Şunu ifade edeyim, Manas Üniversitesi
Kırgızistan'la Türkiye'nin arasındaki altın köprü olma görevini yerine getirirken burada da kıymetli hocalarımız, Türkiye mezunları var. Bu mezunlarımızın bir kısmı hak ettikleri halde doçentlik ve profesörlük alamadılar. O hocalarımızın problemini en kısa zamanda çözeceğiz. Mütevelli kararıyla Türkiye'den doçentlik alan bütün hocalarımızı doçent olarak üniversitemizde çalıştıracağız. Yine Türkiye mezunları üniversitemizin geleneğini oluşturmak için akademik kadrolarda olduğu gibi idari kadrolarda olmasını arzu ediyoruz. O kadrolardan en önemlisi rektör yardımcılığına, üniversitemizin rektör yardımcılığına Türkiye mezunu bir kardeşimizi atadık ve birçok dekanlıklar içinde aynı yolu takip ettik. Biz inanıyoruz ki arkadan gelecek genç kardeşlerimiz bu bayrağı daha yukarıya çıkaracaklar. Bir tuganlığımızı en üst seviyeye çıkaracaklar. Bu köprüler bizi gelecekte çok daha iyi bir noktaya taşıyacak. Milli Eğitim Bakanımız, kıymetli bakanımız yeni göreve atandı. Çok güzel işlere imza atacak. Birlikte çok güzel işler yapacağız ve ülkemizleri, kardeşliklerimizi eğitim alanında da en yüksek noktaya birlikte çıkaracağız. Değerli başkanım, değerli ekibine hoş geldin diyorum, saygılar sunuyorum. İlk fırsatta bizim de içinde bulunduğumuz dernekleşmeyi hayata geçireceğiz. Çok kıymetli Meclis Başkanımız Dastan Bey de burada. İstişare ederek en iyi noktaya taşıyacağız. Saygılar sunuyorum. Her geçen yıl Türkiye'de okuyan öğrenci sayısı artıyor Kırgızistan'da. İnşallah Türkiye bursları için yapılan her sene sınavlara ilaveten Sayın Başkanımız da burada görüşmelerini yaptılar. Sayın Bakan da destek verdi. Bu kotayı da arttıracağız. Kıymetli dostlar, kıymetli minister, kıymetli deputatlar, sizler Türkiye bitiricileri Türkçe'ye aittiler, Kırgızca'da aittiler. Ben de Kırgızistan bitiricisi, adaklı bitiricisi Katar'ı Kırgızca aytan iki söz. Sizler Kırgızistan caranları Katar'ı Türkiye'de bilim alıp gelgen Kırgızistan'da Jakşı işteysiz ülkelerimiz, canavarlarımız ortasında bağlanışlarımızın Jakşı en güçlü dostluk köprüsü olup Alacak'ta, Kırgızistan'da, Kırgız elinde bizlerle beraber birlikte işleyiz. Hoşul için sizler Türkiye ile Kırgızistan ortasındaki bağlanışların açkısısınız. Açkısı. Hoşul için ben sizlerle bir yoldaki çok rahmet aytan kıymetli ministrayım, kıymetli deputatlarımız bugün bizlere burada Pulcoluğuş'ta koldoğuzluk gösterdiğiniz hoşul için sizlerle Türkiye Respublikası adına, Türkiye adına bir yoldaki çok rahmet aytarız. Jakşı işlerimiz olup, Jakşı Türkiye Respublikası ile Kırgız Respublikası ortasındaki bağlanışlarımız her gün özüp yatar. Hoşul için vizyonumuz köp, misyonumuz köp. Başkanına bağlı. Biz şu bizim bütün işler için ayvaysın tanıp durağız. Çin'de bütün şartlarda tüzüp bergen bizden bütün işlerge bütün условияларды bergen uşul bilimdi, tecrübani üretken sizlerge çok rahmat.
Мен өзүмдүн атыман, жеке өзүмдүн атыман жана Кыргыз Республикасы Жоо Кеңешинин депутаттарынын атынан мен силерге ыраазычылыгымды билдиргим келет. Сиздерге чоң рахмат. Мен ойлойм, ошо биздин бүтүрүүчүлөр келечекте мыкты инсан болот, патриот, чындыгы патриот инсандардан болот. Мыкты келечекте президент, бизнесмен, дарыгер, педагог болсун. Ушул эле канча сөздөрдү Дастан Азизбекович айтып кетти. Себеби деген өзү жүрөгү менен толкунданып ушундай бир жакшы сөздөрдү айтты. Биз да ошол сөздөргө кошулабыз. Биздин достугубуз эч качан үзүлбөсүн, ынтымагыбыз үзүлбөсүн. Дайыма бирге бололу. Түркия элибиз биздин бир туугандарыбыз, тарыхыбыз бир, тилибиз бир. Ошондуктан мен ойлойм, дагы эле келечекте дагы көп жакшы иштерди бирге жасасак, мен ошого тилектешмин. Баарыңыздарга дагы чоң рахмат, баарыңыздарды да бир жолу куттуктайм. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, өзгөчө силердин майрамыңар бүгүн. Ушул мүмкүнчүлүктү берген биздин Түркия мамлекетинин президентибизге дагы Раджеп Тайип Эрдоган мырзабызга да чоң рахмат. Ошону бизден айтып коюңуздар. Биздин өлкөбүздүн байлыгы силерсиңер. Биздин өлкөбүздө бүтүрө турган биздин бүтүрүүчүлөр. Сиздер кайсы өлкөгө барбасаңар, эң мыкты билим алып, кайрадан ат байлаган алтын казып, өзүңөрдүн ата мекенге кызмат кылып атканыңарга терең ыраазымын. Сиздердин эң жогорку деңгээлде билим алышыңарга шарт түзгөн Түркия өлкөсүнө терең ыраазычылык билдирем. Биз башыбызга иш түшкөндө бири-бирибизди дайым колдоп, дайым жардам берип, ажырабыз, бир туугандык жардамдарды берип келе жатабыз. Бүгүнкү күндө биздин өлкөбүздүн келечегин кептей турган, түбөлүгүн күттөй турган өлкөбүздүн казынасы биздин жаштар. Биздин үмүтүбүз, биздин келечегибиз силер менен тартырлаш болот. Силер биздин түзүлгөн Кыргыз Түркманас университетинде эң алдыңкы билимди алуу менен дүйнөлүк деңгээлдеги эмгек рыногунда эң күчтүү, керек, алдыңкы технологияларга ээ болгон эң мыкты адиссиңер. Биз силер менен сөзсүз алдыңкы ийгиликке жетишебиз деп ишенебиз, урматтуу жаштар. Бүгүнкү күндө эки өлкөнүн өлкө башчысынын саясаты дагы данакерлик, эки өлкөнүн мамлекеттин ортосундагы экономикалык, маданий, саясий баарлашууну бекемдөө. Ал эми башкы данакер сиздерсиңер. Киндик каныңар тамган жерден окуп, билим алып, күчтөнүп, канаттуу болуп, бийикке уча турган шумкар сыяктуу жетилип, башкы өлкөдөн мыкты билим алып келип, өз өлкөсүнө кызмат кылып аткандарыңарга таазим кылам. Бардыңарга ийгилик, алкыш. Билим берүү министрлиги өз учурунда билим берүүнү өнүктүрүүгө багытталган ар бир демилгени колдоого, мамлекеттик биримдикти бекемдөөгө багытталган демилгелерге ачык. Биз дайым кызматташууга даярбыз. Биздин кызматташуунун натыйжасы билимдүү балдар, күчтүү өлкө, экономикалык кубаттуулук болуп эсептелет.
баарыбыз бул жерде чогулгандар Абдулбак Эрен башкамызга аябай кубанычтабыз, келгенине аябай ыраазыбыз. Анткени баарыбыз бул жерде чогулгандар Түркия мамлекетине аябай ыраазычылык билдиребиз. Анткени бизге аябай ий деңгээлде окутууну берди. Аябай сүйүнгөнүңүзгө рахмат. 2019-жылы Турциядан окуп бүтүп келген. Түркия бурсары программасы менен азыркы күндө бүтүрүүчүлөрдү көрүп, өзүмдүн студент күндөрүмдү эстеп, университетте иш бүтүрбөгөндө эле жакшы жылуу сезимдер. Бүгүн Түркияда окуп бүтүп келген бүтүрүүчүлөрдүн жолугушуусу болуп жатат. Абдан жакшы өтүп жатат деп айтсак болот. Мен өзүм мында 6 жыл мурда Измир шаарындагы Эге университетин бүтүргөм. Ал жакта магистратураны окуп, анан өзүбүздүн мекенибизге кайтып келип, бүгүндө өз жерибизде иштеп жатабыз. Түркия мамлекетине чын жүрөгүмөн ыраазычылык айтам. Ар дайым бизди кыргыз элине ар дайым колдоо көрсөтүп, кайсыл гана тармакта болбосун ар дайым өзүнө колдон келген жардамын берип келет. Ошол эки элдин достугу мындан дагы арта берсин.